Rusija ima jedan jedini cilj, a to je da otkloni egzistencijalnu pretnju koju predstavljaju sve ove pripreme i planiranje rata protiv nje, da preživi, da se jednom zauvek oslobodi od pretnje SAD i NATO, kako bi mogla da se razvija i napreduje kao slobodna i suverena nacija. Jasan politički cilj Amerikanaca postavlja pitanje motivacije, moralnosti njihovog cilja, odnosno zašto prete svetu ratom da bi uspostavili svoju hegemoniju, zašto traže hegemoniju. To možemo analizirati u smislu imperijalizma kao najvišeg stepena kapitalizma i razumeti stalnu potragu za sve većim profitom. Možemo ga analizirati kao izraz nacionalnog egoizma koji je stalna karakteristika američkog društva i države od njenog nastanka kao nacije pa do danas. Motivacije satelitskih naroda su iste kao i svih sitnih lopova secikesa koji iza leđa napadaju družeći se sa bilo kojim dobro naoružanim siledžijom u bilo kojoj bandi. Iako britansko rukovodstvo sanja da postane više od poručnika bande, traži prilike kako bi povećao svoj udeo, a Nemci oživljavaju Hitlerove fantazije o uništenju Rusije, dok njihova vlada i rukovodstvo nikada nisu oprostili Crvenoj armiji što ih je oslobodilo od nacista. Danas su ruski pregovarači odustali od pokušaja da se diplomatskim putem razreše pretnje Rusiji kako bi se postigao mir u našem vremenu. Rusi su dali sve od sebe. Izneli su jasne zahteve i razloge. Garantovali su mir ako i druga strana učini isto. Kao što su i očekivali, njihova ponuda mira je neprihvatljivo odbijena. Što je još gore, američki pregovarači razgovarali su sa američkim medijima sa istim prezirom i arogancijom prema Rusiji koju su pokazali u pregovorima, braneći američke propagandne medije konstantnom salvom laži i poluistina kako bi izazvali neprijateljstvo prema Rusiji među svojim ljudima. Oni motivišu narod za rat jer nemaju volju za mir. Rusko rukovodstvo je jasno izjavilo da su njihove crvene linije pređene i da, pošto su razgovori uzaludni, jer među NATO bandama nema volje za mirom, već samo za ratom, Rusija mora da preduzme jasne mere da otkloni pretnju. Čitajući američku štampu, čini se da su zbunjeni ruskim akcijama. Nagađaju šta će Rusi dalje, pa čak tvrde uzalud se nadaju da Rusi ne znaju šta da rade. Mislim da možemo biti sigurni kako su rusko rukovodstvo i generalštab već odlučili šta će preduzeti pre nego što su dali svoje mirovne predloge. Oni tačno znaju šta će učiniti, a Amerikanci mogu samo da se pitaju kada, gde i kako će to da bude. Nagađanja variraju od nagoveštaja da bi Rusija mogla da uspostavi baze na Kubi i Venecueli, ali to ne otklanja egzistencijalnu pretnju sa kojom se suočavaju Evropi, jer Amerikanci navode da će svoje raketne sisteme imati u istočnoj Evropi do kraja ove godine. Rusija ima veoma mali prozor u kojem treba da deluje kako bi to sprečila, jer kada se ti sistemi uspostave, napad može da se desi u bilo kom trenutku. Šta god da Rusi urade, to će iznenaditi NATO. Možemo samo da budemo sigurni da će biti veoma delotvorno. Također možemo biti sigurni da će to imati veoma ozbiljne posljedice po ceo svet.